free money be free back. Now who want me to drink now? One of me far. Odehyieba no kawo. Oh nyamena meda was. Yenya yetie sompa. One of me far. Odehyieba no kawo. Oh nyamena meda was. Why not me far? Odehyieba no kawo. I don't have ye. Oh nyamena meda was. Sompa pretty Sompa FM and TV and Aboagye Apam Sompa dia sasiso emenije Sompa FM Ajuma yesimini aketienti Usumu sumyo Abuna bema wanya aketiapa Ewa sasiso Iwiasi mubasum na wansum ye dia fanyina masa wansum Bisa usum ye maketiapo Eni jie di sompa die Aboagye Sompa dia sasiso emenije Sompa FM Sompa TV maketiapo Sompa die emenije Dichimwa fidie neto Sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Kabra bwe mo dachini Be natural suna udie unya Nebema wenijie Aketiapa so kamu Aketiapa Awa fidie neto Sompa FM and TV Why? Yasin sompa mani jeni aketiapa na unu wada Sompa de asitine imunu Aboagye Ye no mai munsam makudie munsam yina ne kasebo Dijisam ni ejasu sem yina Sompa de abamam Sompa FM Aboagye Apam Sompa TV emenije Sompa TV emenije Oh, wisdom ni bitie Sompa FM he Sompa TV Abon nonsia Nana KJC Company Limited anopa nonsia kasebo ebre no ena aso ewo Sompa 106.5 FM Accra enam Sompa 106.5 FM na afofie dai na ye kam so betimi so anya ye ewo ye Facebook page na bra ho na ye stories ni nyina videos ani ye fe eda ho eno ye Sompa 106.5 FM Accra wo ba ho a wo betimi ni ye akonakra na ewo ho na enam Sompa 106.5 FM Accra no esanso enenam ye headquarters eno nso so ewo Kumase ye Sompa 93.1 FM wo mu ekura mu den
na enam ho no radio stations bebre nso enam so na ansa na ebebo so na meka mo se eko ba simpiri mu woton adansie ho niema na no pa no nsia kasebo na wuti no endpoint homeopathic clinic nso eje na bababa tontina 74 missions so man wakwa babiem promosidor fortwisco energy food drink say anopai wo ho etesei na eno achi no sompa obi ba se fiada agro ni poso ewo dome market no wo nso eginam beverages for wo mo ebo yechidom multi quest for as a bibia glass fabrication installation wo mo ka ho na yarn toothpaste and a brush wo mo nyina ka ho ne ria no pa no nsia kasebo no ye de esom wo no pai na ensem wo ye de esom mo no de di makotene no ebini political analyst wonu akure ya wasanya political risk and economist Dr. Odehyieba Ransford say galamse ko na ye ni abre no wonu ma ye ho adwuma ho munche mu be sa duoson de wo mo ne nkrata Osanje fu Dr. Kwame Nkrumah awoye Ghana mampanyi na wodi kan kwotiase a enka wonya 116 years enra ena ye chef na nunti ne eye afofie da no na wodi afutu ama Ghana fo se ne daachi ene ye daachi no ye behu a ye hu na bakosem ne obeye ye edeboae ene asa tie bia amanyo sam ka ho na we Cape Coast mayor na ekasa yo wase nipa bia bibire awte asase isu no we potential disable ntie hu disable from obo na se wo bebu obi na wo bebra ne su no ebi ene tu tokonu no aban kwa wode ne fa so asema bo na mabre wusu it is a chief justice dibre no we ye free ho a me da so ye justice of the Supreme Court me bo na be na maye no nso wuji free me nsam na sansemi na wo panyini eye Owura Kwaku Ansa Asare a wo ye director of the Ghana School of Law wakasa fa ho se ye na free ho no etiamra esese ye ka ho asem ene samra kuro ya no ayam preto so chiniye ka na so no nso ka na we de eduru abato a chiniyamba no wo mo yi nipa bi e wo so no mu a wo mo pe no e na so no man so ayi bi wo chiniyem na ye hwan ne hwan ye de wondin ba management na sempani for the Ghana Education Service no GS for say krata bi ne nam eye fake sa krata no eye fake sa krata na che say ya fa wadwuma no omanfo nya hweye pa e wo ho ene ye be kwa alata mamu ani obi ma so ya se timamufo a wo ho no na yetu wo mofu ye hia timamufo papa ya wo mo osubampa na mom enya srafo a tu ogu onkon ho na ye be san ka wo biem se ye beba NDC mu efi se Global Info Analytics wo mo so akire mu se de wo be di His Excellency John Dramani Mahama de se flag bearer ema NDC amanyoku no ene ya fofie dai wo mo chem se Haruna Idrisu adi kan Johnson said in Katina Tosmi no more Makanyina, Edina Becaho, near the Sumo Anope. And on the Abuano said, and Nakojo Sino in Sabremo Cassiabo. Ya no pay yes, Abo and Kaya said, Yamedi Chaya at the chair 26 ye bo ye ba, a Sompa obi bass and idea you may be in a 12, a channel who free hay 93.1 Santamaya Atum headquarters, Kumasi, and I'm over be a 21st Connecticut. And Sompa TV one, a equal 100.9 so at the Maya was Antimemo 98.9, a Sompa Crona, a Bonahim Crudianwa, and now 101.3, a Domahim Crudia. One more water quenina to Yamantemo 101.1, na Takradia 103.3. Ebiana Uo, baby to say Bono East in a Wuti 90.7 Cransa Dienwa 106.1 Yetechimai. Na Kingdom Mankasim 106.1 so diama. And if I down for Radio France Bridge Memu www.somponline.com eguho Facebook ho de wadwen ne won kanto so hienti Sompa 106.5 FM Accra and Facebook no womo ene ka yen ho a anopai triple A mine Aboagye Apam Daa me ne me woman Akosua ago Aboagye wo betimi afra me Akosua nshira afi ensem no yenyebre na yentutu ne sre ene na basa emfamo wanopai sesei wo mai Ghana so a yesu nyina eye galamse ne ko na sa galamse ko yi eno na amati mamufo bi kasa titru na amanyofo no sada na wo mo eka bi ebom nso ebobi wo mo de akura ache se ebe ya mampani won declare state of emergency na amani aba ho ma ehu sampa wo mo ni abre ne kono ho na papa we political risk analyst was an economist Dr. Odehyieba Ransford na washa ase ebo adoma bi mu se Ghana fo
moma maso emra ha na moma mani nso enkonsem bi ho galamsey kun na ye ni abere no de eku yempa ne se wo mo a asa wo hwene so se wo mo de ye adwuma ne bi kura emra ye wo se wo mo di so nkrata se wo de ye adwuma no emu ba se wo ha mu nche mo aduoso wo mo ne nkrata enso wo mo ye adwuma se small scale miners Dr. Echampong airline no ho asem and what can you? Almost 40% of the gold output that we have in Ghana comes from the small scale mining sector. And probably even now with gold board and all the other interventions taking place, that number is probably gone up. Number two, 70% of all small scale mining activities are not licensed. And even amongst those that are licensed, we are not even too sure, the mining practices. Let's repeal that LI, the 2462. That is part of the problem. The LI that the government and the Mineral Commission and other bodies, the authority to license all these manner of people to actually go and mine forest reserves. And no, Dr. Odehyieba Ransford, our political risk analyst. No, was an economist. And near Mamma, your phobia to me, I am a good free one, sir. Penny wa been or hopper. If we know the battle, sir, we saw LI through Hokra, said a Ghana for a state of emergency, and no, any quampa, befaso. Na yetimi akon ende ye britie mu de na mum britinte mu de no ochirem. I think fundamentally, if you impose a state of emergency or to even borrow Roxanne's words, a security zone, right? That is just going to be a short-term solution. It doesn't fundamentally address what I call the supply side issues that is actually driving the menace, right? Because again, we've done a number of these interventions. It's not really well. Dr. Odehyieba Ransford, a political risk analyst and economist. Wono na achire galamsey kun no. Kwan wo se yefa na ye kun wo. Meka usana na KJC Company Limited anopa no nsia kase bo na wotie no. Na Ghana ye mampanyini a wodi kan wasanje for Dr. Kwame Nkrumah nkwoti ase a enka enra ena onya 116 years. Oha ene dunsia nanso fofi antwata edi wanuru ho nanso afibia ye di birthday ye di na woda evise esa wo betwa to ho ne adwumapa ne adwumaden no ye yifiri mu a enye ye Ghana abakosem mu wasaje for Dr. Kwame Nkrumah wo yifiri mu a enye ye United Nations wo yifiri mu a enye ye African Union wo yifiri mu a enye ye European Union wo yifiri mu a enye ye ne bonne bo a wo bo ye nyina wiase nyina etenenka na enra ye di na woda no enam na hyebedwani wo elembele Honorable Emmanuel Amakofi bo dia to just say sa wo hye wasaje for Dr. Kwame Nkrumah ma ne bo ene ne modern bo a wo bo ye no a na ne swade hu na ekuta no Ghana fo ye betimi awia ne de abobra ye nko wia sa na ne swade hu no ne vision no na ye mfa mebobra no na be me ye daache ebesi ye yie na eno na Honorable Emmanuel Amakofi bo abo amane se wono wotiwe wo yo so for hwensase ene obo ade agapade so ye pese Ghana kon kan pa ye kan wasaje for Dr. Kwame Nkrumah na woda no ene no nko na sese ye kai oku bi a ye kobiti se illegal mining galamsey ni ade nya na bre so na bi ni ho efi se wode nanamo sisi ye pa etisi ekofa ebetimi aboa na ye nkrofo ho no ba bia wo firi no ene wo mu bochi ne tsada ko shefa na ye di na woda etoso wo ha ene dunsia na eno ene wo so afo wo hyensa hwedwumade so eye Minister of Tourism Honorable Jifa Gomashi wo bo amane se hu behia se Nkrumah Fest no ye be pagam na ye festival bia ye de kai ne dwumade wo se ba se betimi aboa ama man na fa ntuma pa fra na nsrahwe dwumade no atre na Western Regional Minister Honorable Joseph Nelson so ere na no to mu bibra ni pabo chi ne trada ekopie no akire mu se Nkrumah Fest no na nwum to wom amamre ne amane wom osaje for Dr. Kwame Nkrumah de obeye nyina no wo mo ebo ho dawuro eno nti Ghana enkoso anye ne saa na beboa amanya fa yentoma pa efra ene entoma pa na yegusu pese ye fafrei eno ne se ye betimi ahwe wo no ma eni bie na wo mo nso atimi abo wo ho pagya na sansemi pie bra Cape Coast Mayor ya mfimfiri mantemu Honorable Justice Sasa otua won ma no na wo kokoye aye bi ewo Cape Coast School of Deaf ho sada ena anso ho Obom School for Special Needs ho nso obowura ho na no ena wode emo asichire anwa toiletries mo ene akade ahodo ebeboa ama wo madisua akwa animu wo konso na anya ono nko na nam sampani se ntaso nko nante na nanom ahemfo ne ahemafo bi e wo mpotemu ho ene asoafo bi kan no ho sada na assembly mpanimfo nso di nachi ema won mokoi emu na Justice Sasa Ewura George de beto so achese nipa bibre bia a wate asefo asase isui no wo ubetimi aye disable amana yeye breko a wonka bi nhemu ni se hunti won de
saa yɛde ya wo mo yɛde ama wonum a enibi na biribinti wo mo di dem no wo kan de akyere adasa sɛ obia potential obetimi adi dem amana yeye ne sɛ hunti obi di dem a yensusu na yenhon wo mo na mo ye wo mo bia yemfa mo awo school for the deaf and blind na special school a owa bu one of my job to there my doctor na we need to make bia wozi go from bill to head zema we here no we to my boa na one sack yebe was in semi crebe na adwenyem oye one kanzi asam e wo dem school a ha no e hwe wona kwantempo na o wa ha one roads onye mo from sabi we won waze Cape Coast Mayor Honorable George Justice Arthur Ekasei na wowie no Deputy Central Regional Director of Education one say wo hwe akire acting is imitation of fashion na Mame Harriet Idonsego ena nso kasa ye na odi bi to so woda onabo ase ena afi woka ajanka kasa no da se bi mra biu wo se ajanka ka na nwumre pe na ade kyen so de obedi ena wo hwehwe Metropolitan Chief Executive. Say, one pie and a banyan, so for all wash hen. In the can bang, lay young candia or the brain. In the sorry brush makes you, and you will go on Yamakakaba. In fact, when in his so, now it will honor with Yazi, Sompa FM. Our tower, they would do what you need. They would do an area of saving smoke, walk out, now walk out. There is Bano, she and Papa. They say war where say kwankyerefo abadi akire hwe nwumasua so e wo mfimfini mantemu Ewura Harriet Adensego ene kasai na yeto akasiebo no so founder edema Mount Crest University College was also a former director de Ghana School of Law Owura Kwaku Ansa Asare wode na dwenhye bi atudwa ede afase former Chief Justice Gertrude Araba esa batokunu se we Chief Justice na samampanye yi neto ase akonwa anaso waje de bre na firi ne nsam a wontimi nkase we Justice of the Supreme Court no so waje ede afiri ne nsam wose eno eni legal foundation bia enyina emra bia so na bra 8 congregation edema Mount Crest University College Jumadi Akosua na adesuafo be yoha edua sanson 137 students wo mu ewie no ena Owura Ansa Asare ebokoko se abani nya hwe yie pa research esabone na wo cha to ho no ebe ha wo man Ghana pa ena mpanifo bebre nso aka oma no atomu na wo chem se wo hye bibie fa na constitutional process no ene amamu omra no a atra article 146 of Ghana 1992 constitution no Chief Justice ekwan fa so eyi ne ho na ye Chief Justice free ho a wankase wo ye Justice of the Supreme Court nso a wo be yi na free ho it is a wagina article 146 so na wo de na yi na wo yi na free ho dan ena ye Justice of the Supreme Court nso wo yi no e free ho it was saa de na ekoso no ene saa de o say misbehavior ena incompetence no ena no so wo ba amane se no so ya nhwe yi adabia nipa bi begina so e de aye ne ma ensem fata eti kwan aban fa so ma mi woni na ani ne yie kura Chief Justice dada tokonu woni na ani ne yie ayi ne to ase akonya na ne di bre wan ko pension po wanyina dwuma anwie obi a wo bomode abɔ ne bra na bia wo nhya na amonyo sempidi abayi obi afiri hɔ no saa de ne ya hwe yi a ebenya nsunsuanso bɔ ne ɛwɔ Ghana so invited to answer petitions for a removal as Chief Justice, not as Justice of the Supreme Court. And in that, I think that we administered common law rules oblivious of equitable principles. Our law consists not only of common law rules, but also equitable principles. And that is why you find these enshrined in Article 11, Clause 1, Paragraph E, and Article 11, Clause 2, so that in dealing with what you do or deciding what you do at this last hour, my advice is that the former Chief Justice we and someone former director de Ghana School of Law was also a founder de Mount Crest University College and Obama near Owura Kwaku Ansa Asare say a kwanya Chief Justice Gertrude Araba esa batokonu e ne tosia konya ne sanso yi na free ho say Justice of the Supreme Court no wogidi say etia emra ene emra no say ne sika no titru ene abatuo mu ana se nipa adwenem Chiniyama wadwena wo no mosusu se sonoma no kwa akoto aba yi kandifo a de nka wo mo nyinumra
ɛna afie so no ma no nso wo de wo mo hwɛ no wo kyiniyem sɛ wo mo kwa akoto abayi wo mo kandifo be kura franka de wo mo nyino emfamra na we na executive director na wono anso head of research at the global info analytics yewura Musa Dankwa wa biebie nsem bia ni ede kyerɛ Ghana for sɛ sesi ayo frechini yemma a wo mo asinsi yo pa e wa manyoku num na abusa sesi asa so no to abayi flag bearer ahwan ne wonyi no wo mo odin a wo mbɛbɔ na kyiniyefo ni nyina ehwɛ sɛ sonofo ni Dr. Alhaji Mahmoud Belbo Baomia ana afi sonoma no nso sɛ wo mbɛyi bi obi de naba e wo kyiniyemu a ɛna nkanya chairman general Yewura Johnson ase edu nkatia na de ntia Yewura Musa Dankwa wo ka sa asemi yɛsɛ de wa mo ne danta no on ne nimba bia ne tokwan ada wono ɛna akari niema no ne wahunu de ntia wo ka sa seeing phenomenal and trend that we are observing. The key thing we've seen is that the NDC voters prefer MPP to elect Bawuya, and the MPP voters prefer NDC to elect Mosquito or Aruna Idrisu. Global Info Analytics. One more executive director, head of research. Ena wakasa ye Yewura Musa Dankwa na sansam krono a ena Global Info Analytics efa NDC amonyekuo no wana ekwakotu franka no wose competition bi a esi wo party ni mu no enya asam ketwa wo mo pri wo muti no edoso na Musa Dankwa ye executive director head of research ema Global Info Analytics eba amane se amunso so ye bobodi na ye very close wo mo ben edini die epie na mom no July no ebra wo bu akontawie no na Haruna ena edikan Honorable Haruna Idrisu our Minister of Education no ni din apiem awosan ye mrahebadwani e Tamale South was one de ni din apie pa ena de wota ne to pa no eye NDC National Chairman Ura Johnson ase edu nkatia ena de ota ye ase edu nkatia chi no ota ne to pa no ene ne kon ho eye Dr. Kese Atoforsen wo mu so wo mu nyina apri wo mu ti ewom Owura Dankwa ebo amane se san hwehwemu ni kire se competition na form sent onu ni hwehwemu a wo ye wo July no Honorable Haruna Idrisu enya 27%, Johnson ase edin katia enya 26%, Dr. Keselato Force nya 22%, Julius Zebra krofo body di wo mu ka so no kra na edi kan ono no research no to so 4 wonya 11%. Samuel Okudzecha Black Kwanti se munimu a foreign affairs minister onu so ni di kuram according to recent polls Global Info Analytics edi aba bonten no wo mu chem se Honorable Samuel Okudzecha Black Kwanso wono woto so enum wono so 8%. It is a wo sha sa ni panum yi Honorable Haruna Idrisu number 1, Johnson Sidin Ketiata ne to number 2, Dr. Kesla to Force Ntane to number 3, Julius Debra Tane to number 4, Samuel Okudzecha Black Kwatane to number 5. Wo mu na omu dina peja say stiff competition na Akosua party me fi say enche akato na bro 2028 na His Excellency John Dramani Mahama ye jana kwan constitution na ma ho kwan so obepre eti party no wo mu pese omutu franka no wo mu yi wo mutiama. The most recent poll, which is the July poll, has Haruna Idrisu on top, followed by Asiedu Nketia, then Atoforsen, then Julius Debra, then Ablakwa. Yes, if you look at the poll, Haruna Idrisu on 27% as at the July poll, Asiedu Nketia on 26%, Atoforsen on 22%, Debra on 11%, Ablakwa on 8%. Eti wei eye nhwehwemu aba Global Info Analytics July post no NDC mu wodi ebetu dwa opani Musa Dankwa wono ena eye executive director ena head of research ma Global Info Analytics ena ode sansem no etu dwa na mamento so na memfa Ghana Education Service de no emra Ghana Education Service for say fake recruitment letter bi nenam eti krate babonti Daniel Fenyi oye head of public relations Ghana Education Service and odene nsahase was mpanifo na management da Ghana Education Service ano wo ma hu se let be nam social media kire se ya ma financial clearance e dia ma recruitment efa 50,000 teaching and non-teaching staff was say enya no kore wo ma se financial clearance ya yipu apom abrewa ayipoma kwam sikasemu no ye bibi afri ho eti ye fa chekere for teaching and non-teaching staff be empema duonum no enya no kore eti sa akrata no fake
and which you know so almost say fake letter no a free Ghana education service ho it is a wo no ya ka che o say afa wo a ya hwe yi wo nkono na wo be kira de wo bra wo nya katua and we must say ebere no so ane esafata no Ghana Education Service at the Befa Ministry of Education wo mo twumade nyina so no mo de atodwa na de nenam social media ne de owura de ne afanyi oye head of public relations at the Ghana Education Service say enya no kure Kasebo wutie free Sompa 106.5 FM Accra na ye ka mo say Nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie no wonso besi wudan na wo besi wudan na wawie dia na ekoba simprimu na me kamfo dia ma wo se wonsi dan da wonim kwan fa soto foundation ete wo pafutuo ni akwankyira bra na benya free consultation wo wi anu atandense ho niema na free enchen enye ba bia kwato adanse ho niema na adanse ho niema na odigu nkwanchen na wo se emefa nkoda bi ekoba simprimu de wo bo adwuma na adwuma pa wo bonti enna Ghana fo amonone obi age na to mo free consultation so eno nso ekoso na no enna Central Steve former and truck enna face trailer edeka ho outstanding services 2023 it is a wo komase ne nkran depo akese mantam dunsie ne nyina wo ho friend was 020 435540 020-435540 na wodem promise dosi anopai eya fofie da and a holiday. Now so holiday na wo fie no. Bomodian say Twisco energy food drink no bebo bidie gu boso. E say wo bobia eye delicious e dankasa wo touch them abeda wase. Vitamins ahodo nyina ewom eye delicious and eye chocolate. Kata kwashi koko ni bi ene ye de aye. Ene asande enafort awo no. It combination energy boosting minerals and vitamins B, vitamin C, vitamins D, iron. Ni nyina ka ho ntia no pa de promoted for say good morning. Ye the Twisco energy food drink no a eye 2 Ghana cedis per 2 Ghana cedis per 2 Ghana cedis per enso de na se enso hye enso nwunu na wo de awo no. Twisco power your dreams and a day. Tantina 74 mesha yana nanom tete. The entia no wonya reda. The entia ne sintutuo. The entia de bia wona from the say. Na wonum ne efa ne dudo no na no na anwuno. Say ye de aba current technology ya yene tise nsuo na nso nua no no nyina bi wom edi enda so na fa ne Tantina 74 mesha. Eti na ya afofie demesrew fa bre na check ba bia wunuro si no. Se Tantina 74 mesha ni ho enti na nuro ne do so no. Se Tantina 74 mesha si ho a wunto aduro bi abiem e se Tantina 74 mesha ne boawo e de ayaresa papa e ne brewo immune system asojafo na woni paduam no wo ma na ho den ma de gina ne na so e immune booster papa bi a DHC ye de afra ama Food and Drugs Authority agiatumu na wo hese de esi aye ni green na si ho na no pa bia wo bobi awia bobi enumera woni yare tonkwanta wa pai sa wonum Tantina 74 mesha woni yare tonkwanta wa pai etiene je number na frese ya 024 6073498 02460733498 and 050 1628931 050-162-8931 Tantina 74 mesha ye no Tantina 74 mesha immune system bejina so Tantina 74 mesha yare suro yare bejane Endpoint Homeopathy Clinic more than 17 years Dr. Duboatin ebepie Ghana han wo born nsesen e was spent se kwan so baby the free ho share signboard no eti wudru okra akwada be kire wo and wudru ho baby a taxi rank ne wo no ye free ho share signboard ya brosan bi din ene bro no bi din wudru na busasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obi abekire ko a doctor for ne nurse for mu giro mo na so bo adwuma e ma adwuma ye fe eti ye mu bo yare ana braspenters rose wo nkran ananse bia infertility brane emfa homeopathy so emwo ananse bia prostate in men prostate enlargement wo komase so a chronoma bo hia ananse bia ye kidney ananse nerve diseases ananse liver anawo physiotherapy ananse massaging eno so ni nyina wo benya bi e watema community 22 ebi wo ho ena spenter share signboard ena komase chronoma bo hia etigana fo brane yemfa homeopathy so fi se no na bi ne abonten na yemfa nsa wo yare Dr. Duboatin adwuma pa wo bonti Ghana fo eni ne ho agro enye nwanwa so achi abasobo wo Ghana ne amonone friend 0244-867068 0244-867068 and 027-423-4321 027-423-4321 na eno no nyame yadom afiada ena Sompa yehia Dome market na ye di obi bus no apie ho ya home so ye ba ye de ho asem nyina ebeto aso
Bra, me pacho bra na me hwa de wo bag. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anoma. Hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atu. Na fa na moko Yekoye train wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya pesa ya inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E po nkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo freya pomu di hu hear me. Sompa FM. Power your dreams. FDA agi ejege nkrato yato. Tontonte. Yenno nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. TV Emma Akosua nokre Emma Akosua papa ampa abusua yenkonkote kase ni ti ewo obi maaso na alatama mu na miwura eho na sra pene baako wono anso na sesei woye chairman ede Emma National Drug Law Enforcement Agency we chief executive officer anso ewo alatama mu Brigadier General Buba Mawa wono na ekasei na sankasa we odekwakoto dwa ewo Nigeria Military School class 1982 womo afia fimfihye mudi a womo die die toso dua sanwotwe ya na womo die ase ne wokokasa yi ene wo chese alataman no ba bia duri ewo se womo hyehye ne womo hyehye ne ye kikire ne ye te se de Ghana ye resetting no na betimi ayeye sa enya asrafo akintira wana alataman ne hia na emom timamufu a womo edentete epa ye adwuma wobu ade womo di nokre na enu achi no wo mo pe wo mo man yi enne be ma atimi agina na wo kan we no wo kan bo Nigeria military class na baso pa se wo mo ntumi ekura no wo mo timi de Masha Hassan Abubakar wo mo de naba sesei wo ba sra don no mu a ona twi wo ma dupre won crash da Vice Admiral Emmanuel Ogala wono nso efiri wo mo class na mu enti eba latama mu a obeka se Nigeria military class names no wo ma bobra papa na emum wo mo ma de wo mo wo no
entensan temamufo Kasiebo no si ensema de somo no pay de makotiri no ebi enie Global Info Analytics edin hwehwemu bi abachem se empanifo apri wo muti so mo beti frankama NDC no ono abo Haruna Edusu wono ena ehuri edikan ene Global Info krona wo se sia obisa so no ma se chiniyefo ntro aba ma hwan wo mo se edu nkatia ena obisa chiniyefo nso a wo mo se sonofo Wamontoma Bawumia. And Mashebejeni or Elembele was Sansu or Swafo share and Sassino Obadia Padeso, Honorable Emmanuel Amakofiboa. Watch him said Dr. Kwame Nkrumah, when you feel her any Dunsi and Quartiasia. Etia Kainon and Niswa de Huno, Ghana and Kofa Biem, near Dachi, Ebefe. And yes, I better nagadam say ni ho. Nene, you bet me a condia. And yes, state of emergency. Dr. Echampong and Ekasei. Onwa Kwaku Ansan Asare, or director, former director, the Magana School of Law, and we founder Mama Mount Chris University College, which him say, Konya Chief Justice Dada get to the Rabato Kunu, ye ne Twasia Konya say Chief Justice, no, now we Justice of the Supreme Court, so Abaya ye free hono etiamra, any kwanse ebasa akra. Afe ye ko amanoni diem, eno na alata mamu, Brigadier General Buba Mawa, woka se alata bejina ne naso a wono ma wonse entitepa nyamisuro na afi womwo ahonfama de moman no ye ne de Kasiebo yesu monopai eyeme Akosua Aboagye wobetimi afrem Akosua nhira me ne doba triple man Odehyieba Apam Daa Yedi aseda ma na KJC Company Limited ko ba simprimo awoton adansi ho niam papa ne boda form endpoint homeopathy clinic awofa homeopathy so ede yeresa abrewo tontina 74 misha wonu mo bia na chese wanye woni pedua bro immune system ne begina na so anopa twisco energy food drink na fofie dey na wabobi ede agubo so Kasiebo every encrying Sompa 106.5 FM akra no efa your headquarters e wo Kumase eno ye Sompa 93.1 FM wo Kumase ho ayiko ye 100.9 Adam for radio or Paris France Sompa 101.1 FM or Takwa de Sompa Techima Sompa Sunyane Sompa and Kranza Sompa Doma Sompa Mankasimi Kingdom 106.1 and a decoder Subabia Radio one a Sompa FM and now your Facebook page no like and share no follow a Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube a Sompa FM Live your website your www.sompaonline.com yadamuna see ba yadi Ghana today ebetwaso Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim